Assalamu алейкум, урматтуу берешен кыргыз калкым. Өлкөбүздө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу Ош шаарындагы номер 6 Курман Жанатка муниципал аймак башкармалыгынын каттоосуна турган муктаж үй бүлөлөргө бактылуу ата эненин уулу эли жери үчүн күйгөн Актилек мырзанын атынан муктаж үй бүлөлөргө азык түлүк башкычалары жеткирилип берилмекчи. Tüzlük olsun. Ömrü uzun olsun. Koyup yaşasın. Bizlerge yardımda ardayım verip dursun. Bala çakası menen, ata annesi menen. Oşolu balanın ata annesi baktığı adamlar eken. Balası ömrü uzun olsun. En atası oşo balanın uayını görsün. Hürmetli olsun, sayda uşunday ballar köp olsun, oşor balanın katarına sizler de girgilerle sizlerin de ömürleri olsun, köp yaşarlar, elge yenilik kılgılar, sevgili neredeydin, biz akşamlarda bayalarlar. Hoş bulduk. Oradan varız, Kudayımızı saklasın, günümüzü kapatkan oradan varız, saklasın, çiştik kana olsun. Rahmat sizlerge.